Tēnā koutou, kora o te wā, aroha mai mo tēnā. I know it's been a while, but I hope to be back and posting up videos on a more regular basis for you guys. In today's kōrero, we're going to look at the kupu mea. Now, mea is a really useful kupu if you want to keep the flow of your kōrero going into Reo Māori, but you don't know the word for something in particular. The kupu mea translates into English as thing. So check out the video. Humai te mea ra? Ko te hea mea. Te rāpea ko tēnei. Kau, tērā mea. Te rāpea ko tēnei mea. Kau, te mea nui rā. Kau. Hea te mea nui. Ko tēnei te mea nui. Kia ora.